Blisko sa počinje već i bit će svega, mogu vam reći. Najbitnije teme su o muzici i modi. Ovaj sat vremena ima da vam godi. Završit ću priču standardno u rimi, raznovrsni gosti govorit će o intimi. Idealno. Dragi gledalci, u terminu 15:15 sa reprizom u 22 sata večeras popularno izdanje emisije Blisko sa. Inače četvrto, imamo dva gosta, bit će iznenađenja dosta. Prvi je gost mlađi, prepoznatljiv po svojoj sjajnoj građi. Želim vam predstaviti Marka Vukotića, našeg najboljeg manekena, velikog ljubimca žena, a naravno i fitness trenera, znači personalnog trenera. Počeo je da radi u Podgorici, pričat ćemo o tome u toku emisije. Marko, dobrodošao u Blisko sa. Bolje vas našao. Molim te, Marko, kako se osjećaš ovih dana s obzirom da je stalno aktuelan trening i teretana? Pa odlično, hvala Bogu, uvijek se dobro osjećam kad treniram, provodim vrijeme u teretanu, to je moj posao, tako onda odlično, ispunjeno što bi se rekao. Rođen si 26. maja, Cetinjanke bi rekle zgodan momak iz kraja s obzirom da si sa Cetinja. Godište 86. i mnoge bi dame htjele pored tebe mjesto. Odlično to komponuješ, brate, svaka ti čast. Jeste, 26.5.86. na Cetinje, to je to. Završio si DIF u Novom Sadu. Tako je. Inače, poznat si po tome što se baviš manekenstvom. Eto da kažem, možda je naš najreprezentativniji muški model. Molim te, kad si počeo da se baviš manekenstvom? Pa ima možda nekih već sad 9-10 godina od kad aktivno radim. Počeo sam u Novom Sadu i od tada sam odradio zaista brojne revije, kampanje, slikanja i tako dalje. Treba reći da je Novi Sad tvoj drugi grad, imaš dosta poznanstava tamo. Jeste. Da, to je... Da, 4,5 godine, prelijepe godine sam proveo u Novom Sadu, tako da uvijek se radujem kada ponovo tamo idem i šta reći za jedan prelijepi grad. Ako budemo govorili o 8. martu, ti ćeš se sigurno snaći u startu, pošto na tvojoj desnoj ruci postoje ruže, da ženama zadovoljstvo pruže. Tako da ne moraš nikad da se trošiš. Tu je sve na nivou. Interesuje me, koliko imaš tetovaža? Imam 4 tetovaže za sad, u planu su još neki, ali o tom. Da. Jesu li posvećene neke specijalno nekom ili? Jeste. Svaka tetovaža ima značenje. Nisam od onih likova koji stavljaju tetovažu isključivo zbog imidža. Ja sam uklopio i taj imidž sa nekom oznakom, tako da svaka tetovaža ima određeno značenje, simboliku, tako da sljedeći tetovaža će isto imati tu određenu simboliku i gledat ću da bude naravno estetski pre svega lijepa i tako. Upravo tako. Nešto što te izdvaja, makar po mom mišljenju, a i po mišljenju drugih ljudi, je tvoj, da kažem, taj takozvani casual stil, opušteno modern, počevši od frizure do i tvoje brade. Uvijek si nekako, djeluje kao da se ne sređuješ previše, a opet pliniš velikom nekom pažnjom. Baš ti hvala. Koji je tvoj neki recept? Da li je to jednostavno ta genetika koju treba da zahvališ roditeljima? Pa moguće. Mislim da svaki čovjek što tiče toga stila mora da ima prije svega nešto u sebe. Ja kad god treba da se sredim nikad pretjerano ne razmišljam. Uzmem neku kombinaciju, sklopim koja mi se nađe te sekunde u glavi i to na moju sreću svaki put ispane dobro, jel? Tako da mislim da za te neke stvari mora čovjek da je prije svega po mom nekom mišljenju rođen. Tako da smatram da većina ovih vrhunskih svjetskih kreatora, naravno, treba se proći određena škola, ali svi moraju da imaju u sebi taj određeni talent za te neke stvari. Upravo tako. Pomenut ćemo da si se pojavljivao u spotovima dvije pjevačice za sad. Naravno, za sad, s obzirom da te imam ja u planu i za moj spot, ali o tome ćemo u nekoj od narednih emisija. Znači, Tijana Dapčević, kaži mi da znam, jel tako? Tako je. Naravno, gledalci će u toku emisije imati da vide inserti tog spota. Naravno, veoma je provokativan. Molim te, kako si uspio da odglumiš sve tako? Mislim, bio je u pitanju liz. Srećom da nije griz, da se to lice ne pokvari. Kako sam odradio, kako sam morao, morate biti profesionalni, radite ono što vam kažu i to je to. U principu to snimanje toga spota bilo je
jako opušteno, bila je pozitivna atmosfera, što je najbitnije kad radite takve stvari. Bilo da se radi sad ova emisija, bilo da se radi snimanje nekog spota, neko slikanje, bitno je da je pozitivna i opuštena atmosfera. I onda u takvim uslovima mnogo lakše sarađujete i onda, po mom mišljenju, kasnije te stvari budu mnogo kvalitetnije. Tako da atmosfera na snimanju bila naravno i prvog i drugog spota odlična, opuštena. Ja sam sve odradio, dao maksimum, na kraju ispalo, kažu svi, fino, dobro. Ja sam baš gledao spot, prezadovoljan sam naravno, očekujem da će gledalci obavezno pogledati upravo zbog tebe, a naravno i zbog Tijane koja je inače sjajna pjevačica, moja koleginica. Interesuje me drugi spot koji si radio, Dajana Slavica malo po malo. Riječ je o anonimnoj pjevačici, ali ovako atraktivnog izgleda. To je naša bivša misica, između ostalog jako uspješna manekenka koja je imala strašno uspješnu inostranu karijeru. Ona se bacila u muzičke vode. U Srbiji je popularnija. Pojavljuje se, dosta je medijski popraćena u Srbiji nego ovdje kod nas u Crnoj Gori. Taj spot sam snimao prije 2 ljeta, naravno u režiji Dejana Milićevića i njegove ekipe. Biće to jedan interesantan spot. Gdje je snimano? Negdje u Perastu, na našem Primorju? Da, u Perastu je snimano. I također opet je bila jedna odlična atmosfera, odlično snimanje. Zadovoljan sam. Zaveo si i lastu u Perastu, moramo tako reći. Evo, reci mi Marko, koga bi najviše ovako izdvojio po tebi? Jednog ženskog, jednog muškog manekena ovako iz Crne Gore? Iz Crne Gore? Za sad. Pa, znaš kako, ajde, ne bih htio da nikoga sad imenujem iz razloga što bi mi se možda neko drugi naljutio. Ali mogu da kažem da stvarno ima, pogotovo kad su cure u pitanju, stravičnog potencijala i uz jedan odličan rad i prave agencije. Ima tu dosta cura koje mogu da naprave baš odličnu karijeru. Da prosperiraju i vani. Strašno. Ima tu naravno momaka, ali konkretno kad govorimo o ženama, jer one su nekako, da kažem, više tražene i... A i ti više tražiš žene? Da. Ne to, u suštini zaista što tiče momaka nisam nešto pretjerano obraćao pažnju zadnjih nekoliko godina, ali što se tiče cura itekako ima jako perspektivnih i mladih djevojaka koje mogu da naprave odličnu karijeru. Ovako, bit će publici vrlo interesantno da kažem jednu stvar, a to je da si od tog nekog modelinga i naravno sjajne genetike koju posjeduješ počeo da se baviš i bodybuildingom profesionalno. Molim te, ovako ekskluzivno za moju emisiju, predstavi našim gledalcima šta si to osvojio, da kažem, u jednom kratkom vremenskom intervalu. Ja se bavim, da kažem, tim oblikovanjem tijela ili bodybuilding, kako ga ljudi nazivaju, već dugi niz godina idem konstantnu teretanu da bih izgradio tijelo. Većina ljudi koji idu u teretanu da bi izgradili tijelo nisu ni svjesni da se upravo i oni na neki način bave tim bodybuildingom. Ja sam zakoračio u te neke, da kažem, profesionalne ili takmičarske vode. Za sad imam 2 zlata, jedno je osvojeno ove godine na internacionalnom kupu Srbije. Po 7 dana je bilo 21. balkansko prvenstvo u Čačku, tu sam također uzeo zlato. Sad ide 1-2 mjeseca pauza, pa onda opet krećem pripreme. Trebalo bi krajem godine, ako Bog da odem u Kopru na svjetsko prvenstvo, tu da napravim dobar rezultat, pa ćemo lagano. Ići ćemo da sljedeće godine opet planiram neka jaka i kvalitetna takmičenja da odradim. Sjajno. Marko, molim te, reci mi tvoje top 3 destinacije, s obzirom da voliš te avanturističke vibracije. Misliš turističke destinacije? Da. Pa, prošle godine sam bio sa prijateljima i sa curom na Mikonosu i to je... Grčkoj? Jeste, u Grčkoj sam išao i oduševljen sam sa ostrvom i nadam se da ću opet u neko skorije vrijeme otići tamo. Zaista sam fasciniran sa svim tim i ostrvom i noćnim provodom i jednostavno očaran sam. Što se tiče ostalih nekih destinacija, zaista ne znam. Moja velika želja je da od jednog dana nadam se da ću skorije vrijeme otići u Brazil. Želio bih da obiđem tu zemlju, sad koji su gradi u pitanju ne znam šta će biti, kako će biti, ali planiram da otputujem tamo. Treća destinacija, otkud znam, nisam nikad bio u Londonu, volio bih tamo da idem. Da. Uglavnom, eto, želim ti svakako da ti se ostvare te želje što se tiče putovanja. Hvala ti, brate. I tih nekih novih znanja i saznanja. Sad me zanima da mi kažeš što se tiče hrane. Dobro. Da li znaš nešto da spremaš, iako si muško? Da, i omiljena i neomiljena hrana? Da, naravno. I tekako, pošto s obzirom se bavim tim bodybuildingom, a tu vam je hrana, inače za gledalce da znaju da je ishrana prije svega 70%
izgleda, tako da mene sport zahtijeva da 24 sata vodim račun o ishrani. Samim tim to me i tjera da dosta vremena ponekad provodim u kuhinji i da pripremam. Tako da znam ako neke osnovne stvari, jako puno toga pripremim što tiče toga mesa. Obično mi ja jedem tu kuvanu piletinu što nije teško realno za spremiti. To su kuvani krompir ili kuvana riža, špagete i tako dalje. Ali spremao sam, isto volim kombinaciju da napravim. Baš sam i ranije kod Džaje gostovao u emisiji gdje smo spremali špagete sa morskim plodovima, tako da ima tu raznih kombinacija. Volim da ja ponekad malo eksperimentišem, volim da zapečem meso pravim musaku, da napravim neku kreativnu salatu sa tim i tako. Uglavnom provodim određeno vrijeme, ne bavim se profesionalno sa kulinarstvom, ali provodim određeno vrijeme u kuhinji, to me zaista ispunjava. Žene, čuli ste, riječ je o savršenom momku, ali evo, nismo još završili. Molim te, Marko, šta je to što ne voliš da jedeš? Šta je šta ne volim da jedem? Pa iskreno, sad poslije ovoga takmičenja čisto da znaju ove cure kad te pozovu na ručak pa da ne bude nešto. Nisam od onih ljudi koji izbjegavaju hranu, zaista. Ja sam sportista i meni je hrana preko potrebna. Uvijek gledam da jedem naravno tu kvalitetnu hranu, ali ne znam, nešto, zaista ne znam što bih sad izdvojio kao nešto što ne jedem, što ne volim. Pa iskreno nisam pretjerani ljubitelj brze hrane. McDonald's recimo uopšte rađe ću otići u neku pekaru uzeti neku kiflicu koja opet kažem, ajde nije neki sad da kažem kvalitetan izbor i pravi izbor, ali rađe bih otišao i pojeo tu kiflicu i popio jogurt nego otišao u McDonald's i jeo svu tu, da kažem, suvu kaloriju koja apsolutno nije dobra. Inače treba naglasiti, s obzirom da si zagazio ove profesionalne vode što se tiče fitnessa i bodybuildinga, da dosta novca zahtijeva što se tiče ishrane na mjesečnom nivou, s obzirom kad se spremaš pred takmičenje i nadam se da će i svi ljudi koji su raspoloženi da pomognu, eto da kažem, u vidu nekog sponzorstva i podrže jednog jedinog za sad Crnogorca koji se trenutno takmiči i planira da se takmiči, to si ti. Da je to, naravno, popularno te ljudi mogu dodati i na socijalnoj mreži Facebook, Marko Vukotić, novi profil. Naravno, uskoro je u izgradnji tvoj fanpage, tako da bit će tu i tvojih nekih modnih slika. Jeste, a konkretno bit će vezano najviše za posao, ali bit će svega pomalo. Treba reći da si ti personalni trener, znači da daješ lične savjete za ishranu, vodiš treninge individualne, da si, s obzirom na ovako fizički tvoj lični izgled, najpovoljniji i što se tiče cijene. Pa dobar sam motiv, vjerovatno pojedinima ljudima kada vide ono, eto da kažem, utreniranog trenera, vjerojatno nepodređenim ljudima to tako kažu. Mislim da si sad dobio barem 10 mušterija, naravno dodajte i Marka popularno na Facebooku i javite mu se, on će vam izaći u susret. Ako bi bilo tako, znači emisije ti tekako gledana. Naravno, elnino_ludo@hotmail.com, e-mail na koji možete pisati naravno sve vaše kritike, sugestije, a naravno i raspitati se za Marka. Eto, baš ti hvala na ovoj divnoj reklami. Pa dobro. Ovo što si rekao malo prije, to za da li treba financija, ovo je jedan od skupih sportova i jedan od težih sportova, bez sumnje. Tako da i ove moje pripreme koje su bile za internacionalni kup i balkansko prvenstvo nisu mogle da prođu bez sponzora. Tako da je bilo tu zaista par ljudi, ne bih imenovao jer ih je bilo nekoliko, ne bih htio da nekog izostavim i njima se ovim putem jako puno zahvaljujem jer su mi izašli susret, kao i opština Cetinje. Nadam se za ovo svjetsko prvenstvo gdje ću predstavljati svoju zemlju, nadam se da će se možda zvati i Ministarstvo sporta i da ćemo napraviti, da kažem, neki dogovor, da će biti neku malu pomoć i da će otići tamo po medalju. Vidjet ćemo. Ako Bog da, želimo ti naravno svu sreću i para puno vraću.